Xhumana. Lo muito família, eu pus aqui. Vou levantar essa massa. Ya bafowethu sanibona uPhungalenja lo njengamanje bafowethu sila goli enye inceko enye ingqwele iyasibiza lapha emsebenzini sifana abantu abasebenzayo ke thina njengoba ngakutshela ukuthi makuthi nomsebenzi ozo advertise kwi channel yethu kuzo zonke indawo zethu emapagini wethu woza inamba lapha escreenini njengamanje sila egoli sizobona umsebenzi wenye ingqweleke bafowethu lapha edume kakhulu ngokushaya ijob njengamanje ziyakhala njengamanje asambe ndobona hawu futhi ukuthi abantu babone kahle sondela babukela lapha ekhaya ngicabanga ukuthi yonke into iyavela lapho yonke imibuzo eminayo izophenduleka kungidala njengamanje nangu mfowethu uyena umlungu umnikazi wamakhampani okuyena osibizile umbona nje izandla zimhlophe zinje kuyasetshenzwa futhi indoda esebenzayo mina you understand mfowethu ngicabanga ukuthi manje sesingena phakathi ngosiqale yebo lo ake ngithathele into okuthiwa khona lo woza ufuna babone woza la bafowethu ke awufeze phezulu babona lana bafowethu isilingi siyawenza amasilingi siyafaka isilingi upende udonga mangabe ufuna ama-tiles phansi yonke into bafowethu siyayenza ke la you understand bakuthi yifuna ithi kusangcolile phansi indlu mizowakhiwa kumele ukuthi ingcole you understand ingcole phansi kumele bahlebeshe ukuze kukhiphe clean ngeke kube clean ngcola ngaphela uyayibona lo leyo so kumanje bafowethu endawo yakho manje nayo ishawa umoya mase sifikile nekhampani yakithi lezo into wazona uyabona ikhampani yakithi yenza kanje masikhuluma ngamakhana vista sikhuluma ngento ezimanje nayo kanza kwethu ikhampani yakithi iyapenda iyakithi yakho qala phansi indlu yakho from foundation renovate senze yonke bafowethu makuwukuthi ke amasenti yabona ukuthi avuma sithinde naye inamba lapha escreenini uzitholele indlu yakho iclean kusetshenzwa kumnandi woza lapha ufuna babone woza ngaba ukuthi niyazibonela ke bafowethu mnyama lo yini lo slide okay so that comes to the oyizongena okay manje bona umuzo makuthi uzokwenza umsebenzi wenze njani fika into zakho okanye yini ngithanda kuya ngesinjumelwano okay mawufuna mina as fix and supply areas okay mawukuthi uthanda ukuthi wena uthenge ukushayela okay kuyabona ukuzivumelwano okay ubhizi kangakanani ithi mawune ukuthi ubhizi yes uyakwazi ukuthenga supply okay amasimi yes just a flash plaster ceiling okay designer senza ngamabucket okay bazokubona ngasayini usazongenela isidingo usazongena ibhokisi la usazongena into bathi box bucket but usazobona ukuthi izinto zakho ngizozithola yes uzobafakela bucket indaba mana la izivalo
ufake lezi wena futhi ufake. Bafowethu ngicabanga ukuthi nami ngikwenza esikoleni. Inamba kaBhuti ikhona esikoleni bafowethu yonke into foundation kuze kuyolamba lerufu. Makuwukuthi ufuna sikwakhele i-cultural center Vodacom qathatha emzini wakho noma ikuphi uyaphuma South Africa umlazi South Africa. Saphuma besenopunto edolobheni laseMozambique. Yeah. Emapunto ethelelelwandle. Okay. Sazobuyela Federal March. Okay. Hawu bafowethu noma ngishotha ngaphandle kwezwe South Africa. Kwelinye Swaziland, Zimbabwe, Maputo, wonke amazwe uzukubona Egypt. Siyafika phesheya ngeke uzokhuluma ngeYurophu. Asalayo. Mawuyise umsebenzi ukuhamba kahle. Yes. La esikole. Yes. Umsebenzi wokusolisa. Bafowethu siyakhala manje labantu basebenza noma ikuphi phesheya kwey'lwandle bayafika eNingizimu Afrika zonke indawo bayafika kukho labangafika khona uyazokhala ifosholo manje ukhala yonke ake sibone kwezinye indawo lapha sibone kwenzakala amaphambili lena yini okay bese sinqamile okay okay. Oh, bafowethu indlu iqala la uyabona iqala lana-ke indlu lana ungabona umuntu esehlala endlini evuke efake amapijama ekuseni hayi ngiphazamisa siqhubekani into umuntu ngamane evuka efake amapijama uqala odakeni jayisa leyo nto ayidlula fowethu khululeka dlula ngabe ngiyaphila madoda hayi sikhona bafowethu kuthiwa ziyakhala la ekhaya izinsizwa lezi ezenza umsebenzi ube muhle yayizwa leyo makhala ngabista ishuthi into ezwakala lapha ngoba ngizocabanga ngabe okuyizona ezima ngabe kuthiwa kuyasetshenzwa esiqhamuka nazo impela nje indlu yakho ingelutho sithathe ube wodwa ulala endlini you understand so ke bafowethu niyaphila Hayi siyaphila. hayi sikole balekile ukubamba ithamu vele endlini hamba kahle ayilento zangiyelela umlungu akaxhawula bisi nomashana siyasebenza ke bafowethu siyakhala kumanje hawunale hawuyitshele madoda ayitshebisa umhlobo ngathi bafowethu siyakhala ngicabanga ukuthi ngiyabona nani ikafula manje ikafula ngifika nazo okanye mina omele ngiorganize imali sisebenza Uma ngabe kuyindawo eqhelile ngekho la around. yes Ukuthi kufanele kube nazo osazayo ngoba kodwa bathi manje sisebenzela ekhaya but lesikade sibhizi lapha eDebeni bathi Fine Town. Pine Town Fine Town kunama offices wezakho ikhampani. okay Aney'thombe zakhona. okay Lapha ngasukanga nalutho. yes Sasithenga umaterial lapha yini. kodwa sethebile okay Yikola kade sibhizi khona before siye le. before niphume South Africa bafowethu akukho la singafiki khona eNatali Goli njengamanje segoli la esilungwini esiqonqeni ngeke uzwe lapha kukhulunywa ilo yolunye ulimi ngabona umuntu omnyama usho ukuthi utontshile mfini yayizwa lona so bafowethu nayo indlu lendlu lena ngicabanga ngiqale phansi ngoba Renovate. Okay. Renovate sifake nje zonke izinto lezo othayi. okay Besithole nje isimile ezinye into ngaseyimile. okay Futhi thina lana sizokwenza ifinish. ziyakhala makuwukuthi ihlomkhulu wafa 1902 washiya indlu imile kodwa yayibona ngasiwela abantwana sithinte kuleyo namba esescreenini sifike qathatha lawo khona akukho la singafiki khona ama prize ngicabanga ukuthi ke kuyakhulunyiswana nginawo nomlomo nathi sinawo umlomo khona into singakwazi silandele mazwana silandele kana vista Dama Lena itrip door. mazwana awumela lapha ngifuna kuvela check yami Yeah. okay ile Lena itrip door. okay Futhi lana siyenza iplay. okay Phakathi kufike imali. okay Kanti khona phezulu hawu yebo la 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 la
singene ngale ngaphezulu. Siyakwazi ukungena naye. Uyavelela. Hawu. Okay. Yabona la siyavela ngamama ukuthi njengoba sikhona okay, naye Ayipusha uyabona ke la ziyakhala ke la umuntu ontshila amafoni alelongile jobela ngana ayabona ukuthi uyashaya nahle ukudlala ngale ukubona amangqondo uyashaya so uma ngabe sesifaka ama-doflem nangasafaki icala aselela wonke sesizobonisa abantu umsebenzi wabo okwamanje ngicabanga ukuthi siyaqala mfowethu understand anendaba okwamanje siyaqala siyalitshengisa umsebenzi sazofika futhi umsebenzi wemaphethebele fike futhi umsebenzi uphelile ikhampani inamba yekhampani leyo lezi siphumile uyayizolona siyakhala insizwa yabona iqhamthushe yile lona-ke usibani hamba kahle skylight ofuna ama-skylight okay all types of skylights yes bathi ama-roller doors yes amagate la ama-design gate amahle yes bese amabhakela okay bafowethu iyo kudlala lapha ezindaba ugesi nawo futhi yawenza okay I sense shini khaya ukhona okusebenzana nabo abasebenza thi nesithanda ukuthi uma ugesi sizokwenza kube ne-certificate usayina sizothi yakho injani ingashi ngoba yes kodwa siyithola sizoyirenovate ukuthi sidizayine ama-bulkhead sizokudizayinela nje yona ngaphakathi hayi siyakwazi ukufakela ama-double lights ngoba lapha kudingisike ushayina ivele i-diameter extended ukufaka iy'ntambo ziqhubeke la kusetshenziswa bafowethu ngicabanga ukuthi kuphambili shiyingi yakho ulala akufanele ngazawethu ukuthi umuntu afuka kwakhe abanye bakwazi ukufika kwakhe izinto ngawo qasha umuntu afake isilimo omunye arufe omunye enze zonke lezi zinto lezi manje ekhaya sezibonke wena ukwakho nje ukufika nomthombo wakho ukushesha afulala bebona le samba zona